بني ما خرابي ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوار بادینان خوشحالین جارکا دیم و هنگش نفی کدو جبوی پیشکش کرنا برنامه هوای روزانه ایوار بادینان بینران و کوین زانو که برنامه روزانه ته پیشکش کرند و روزاجی دامراد بین میوانداری کسانی کی یان چند کسان با اکیل وری گفتگو بیت کرن چاو گفتگو یاگریدا بی پروژه و یان جیاگریدا بی زانین و زانیاری میوان میروشه با پتر خدمت کردن هوای هجا و خوشتوی افرو کامرا بین میوانداری ما مستای زور هجا مامۆستا محەممەد طاهر بەریفکانی ڕێڤەبەری ژینگەها دهۆکی ئەن هەیە خودێ بابەتێ مەیە ئەڤروکە ئەم دێ زانین کا ژینگەه چییە ژینگەه ئەش چ پێک تێتن چاوە ژینگەه پیس بیت چاوە ژینگەه پاقەژیت بیتن ئەرگێمە مرۆڤ ئەرگێمە تاک چییە ئەت پاقشکردن و پاک ڕاگرتنە ژینگەهێدا هەکەر ژینگەه پیس بوو زەرەر و زیاناوێ ئەلکیرێ دەست پێت کەت و چەند مەزن بیتن سەر جواکی و مرۆڤ بگشتی ئەف پرسیارە و چەندین پرسیارن دیێن وەکیڤە ئەبروکە دێت گەل مامۆستای بەڕێز هێنە گفتوگوکردن هینین هێژاژی شێنپڕیاوان ژمارەوێن سەر شەشەمە دیار هین پەیوەندیە مەبکەن سەبارەت بابەتی هەر پرسیارە هەوە هەبی دێتە گەنگەشەکردن مامۆستا دەستپێکی و گەلە بخێڕاتی سەرسەرە سەرچاوە ئەفر بۆ ئێفارە بادینە گەلک مەمنون ئەجی سوپاسیە کۆچدل ئاڕاستەی کەناڵی بادینان ساتکەم و ئەف دەرفەتە دەوامە ئەس بشم بۆ بینەرێت هێژا پتر ڕوونکردنێکم دەمە سەر بابەتی ژینگەهێ زۆر زۆر سپاس جەنابێت مامۆستا دەستپێکی هەکەر جەنابێتە بمە پێناسەیەکی بدەتە سەر ژینگەهێ چەند و زۆربەیە خەلکیمە ئەڤروکە ئەف پەیڤە و ساگەشتی ژینگە هەما ژینگە و ژینگە حتا دیمایە لێ وەکو جەنابێتە ڕێڤەبەر هەکەرمە پێناسەیەکی بدەتە سەر ژینگە چ تشتە ئەم هەکەر پێناسەکە یا ساناهی و یا بەسیط بدەینە سەر ژینگەهێ احتمالە ئەف پێناسا ئەم دەینە سەر ژینگەهەیە چت بتن جیاوازیەک هەبتن ناوبەینە وڵاتێکی بۆ وڵاتێکی هەرێکی دیف بەرخود دەتێک کە مەثەلەن ژینگەه دەفمە بسۆرە ئەمە ئەم دەبێژین اش هەوای پێکتێتن هەوا بێتە پاقشکردن ئاف بێتیڤە بێتە پاقشکردن ئاخ بێتیڤە بێتە پاقشکردن ئەڤەل دەفمە تشتێکی سەرەکیە بەسەکە ئەم بێ بەرخودەینێت تو بێ مەثەن دەولەتێت ئەوروپی ئەوێت غەربی پێشکەفتی تو بێژیە کە بۆ من پێناسەکی بدە سەر بابەتی ژینگەیە ئەو دێواست تشتا بیشتە بەزی بیشتە سەرەکی دەفمە چونکو ئەوش وا هەر سێ مەرحەلەی دەرباز بوون دەفا هەوا وەلێ نەهاتیە گو پیس گەلک پیس ببتن گەلک احتیمامی بدەنێ یان ئاف یان ئاخ نوکە ئەو بارە پتر مەثەلەن یە سەر هەندێک شورکەتن دبێژنێ تەلەوث البەسەری مەثەلەن تەلەوثە بەسەری چییە یعنی یا گەیشتێ حەدێکی هەکو چاف تشتێکی دبینتن پیسبوونێک بینتن نەخۆشیەک پەیدا بتن بجا ئەو دێ پێناسەکادی دەتە ژینگەهێ ئەم بێژن بە سوورە ئەمە بسەرەکی ئەم بێژین ژینگەه ئەvەیە شتێتن ئاڤە و هەوایە و ئاخە ئینسان تعاملە ئینسانی خەلکێکی وەختی الگەلڤا تشتە سەرەکیت کات ئەڤان ئێلیمنتە سەرەکیت کاتن ئەدوێتن بێتە پاراستن ئەف هەرسێ تشتە خودێ تەعالا ئەف ئەردەیە دانای یە دانای تازه یه پاقش ادویتن توازنک هبتن وجا ام بیشین اف پیناسه ادیتا پیناسکرن هر اکل دیف واقع خودشتن پیناسه که دتیل دفمه ام بیشین دفمه اوه ام نگشتینه و پیناسه حتی ام بیشین تلوث البصری ام کینت ناف و پیناسه جنگه زور جانا بس وکی جنابتا گوتی اف والاتین کو پیش کفتی نمونه والاتین غربی یعنی گشتینه ویری کو چونکو اوه او جید واقعونا غادا در باز بو اوین وگاوی اف هرسی خالن ما بحث لکری لی امروکا گشتینه تشتکی هری پیش کفتی در ما مستایمن ام دی دەست پێکەین هەوای منێتن ئەم وەکی گوتی سەر و هەرسی تەوەرە پراوسین چنکو ژیانەمە ئەڤروکات گەلوێ هێشتا ئەم نەگەشتی نەقۆناغا چارێ ئەمە ڤێگافێ بەحسی هەوای بکەین مامۆستا چاوە هەوا پیست بیت و هین وەکو ڕێڤەبەریە ژینگەهێ هەوە چ کریە کو هەوا پیس نەبیت چش تۆڕەمبێلێ بگری چش کارگەهێ بگری و غەیری وەکو ئەڤروکە تشتت ناوە هەوایدان بێژین بیتە ئەگەر کو هەوا پیست بیتن چه هاتیە کرد نسبة هوا طبعا هوا تشتكي سركية بهمي إنساني بله اف هواي امتنا هالكيشان تيتا هالكيشان همي كز في هواي مفادارة يعني چه سنور
ام دائما اهتمام ام دائما سر جنگه ام بیشن جنگه یا بی سنوره بوچ یا بی سنوره یا بمفهمی یا گریدایه نینه مثلا عردکی ام بیشن هوا دورکه هوا الوی دوری پیز بتن کارتی کرنل دوری دوروبری ناکتن اف صحبتنینه بونمونه ام بیشن که دولت مثلا سوئیسرا و سویده اف هر دو دولته تینا نیازکرین کو پاکشترین جنگه الدو هر دو دولتا بس کارتی کرنا و الدوروبر او دولت الدوروبرد کرد چاوت کتن جنگه هوا گلک یا پاکشترینه گلک مثلا صناعات یتین هوایی گلک یا پیسه دی چلی ایتن دی باران وقتی باران بارتن دی ولیکتن کو فعلا کارتی کرنیل و هر دو دولتا بیتکرن هواییشی پیس ببتن لو ما ام بیشین دائما جنگه یا بیسنوره اف هوای ام تلکشین پیتویه هریکش مشلای خوبه ولی بکتن اف هوای پیس نبتن گلک طبعا اگر یتین کو اف هوای پیس ببتن تایبت ام بینین دفمه یعنی اف هاتناتم بلا یا بی سنور و بی همی بی تشتمه هبتن بی سالانه افتم بلا یتینا داخل حریم کردستان کاری پیتی تکرن نوا باشه را دا و کاری که گلک یعنی نه معقول یعنی دویتن ما پلانک هبتن ام بیشن کنترول بکن و هاتنو چوناتم بلا دا مثلا ام دی بیشن بونمونه ما النیواسی که ازدحام گلک یا مشه هاتنو چوناتم بلا گلک یا مشه ادویری احتمال بارا پتر الویری ام بزانین که آیا که اف هوایه دی پیس بتن آن نه ام دی چوازانین اف هوایه پیس بتن آن نه ما وکر و بریا جنگهی ما سی محطه یتهین دو محطه وا الثابت یتهین و محطه ما هي متنقله يعني دي تشين هل اردكي ام بزانين تشدبتن ممكنه هوا بيتا بيسكرن سياره ما هي دي بين وجهي ودي فحص هواي كاين بس الدهوكي ما النيفو الباجير دهوكي السنتر دهوكي كوتشنكو هاتنو تشون كلكو مشيا هاتنو تشون طنبيلا مالويري ما محطه هوا ياداناي وهر وصل ملائكة الزاخو ياداناي كوتشنكو همی تابعي دهوكيه قريبه بريامه ويا ديجي ما متنقل آداناي اوا متنقل ما فرديت ما قلت يا بيتفيه اوا الجهه کارگاه بیت دانان کل کاشیه ملویر دانایه و روزانه ام متابعیت کن بر خودینه که اف هوای پاکش ام پیسه ام بیجین الحمدلله هاتانو که ریجا نسبت يعني كو ام بيجن ريجا افت يت كوجيك بتن يعني يتخراب بتن كارتيكني سر مروفي بكتن نجا هشتاوي ريجي كو ام بيجن هواي ما يبيس بوي هاتانو كي الحمد لله كو باجير دهوكي پاکشترین باجر الحریم کردستان دا هر چند ما هندک آریشیتین امزانی دهوک یا هاتی حصران یا حصریه نابینا دو چیای دا اوجید بتا اگرک بس بو ما هواش اردکی بیتن بس تیارک اججهکی بیتن اوجی ولیتیتن يعني حتی هندک شارازایت المانی فتره که گوتی هاتم برخودان دهوکی گوت هکر دمک دریش هن که اعتمادك كلي سر هندينك كسكاتي بيتا زيدا كرن الباجير دهوكي فعلا فترة دولي ايد بتا اسمه هواي كي باقش چونكو بالاخص دهوك يا حصريا نو بين دو تشيادا او هوا باش فيريتيتن بجاد بيتفيا قوتي او هوايت مين تدهوكي دا ادفيت بيتا باقش كرن اف هوايا چنابت بيتا بيس كرن بس الحمد لله هطانو كا يعني ديف داتايت بدسمه بتيتن هاتانو كولينه هاتيا كو امبيشن ماترسيا كا السر هواي دهوكي هي زور جنا ما مستمروف هندا جارا هندك ديمانات بين حقيقت دل مروي بيتشيتن يشوان اجي دي كارغه هابيني دي كيلك امازن علي چي دي ترمبيلا بيني امبيشن جا دي ترافيكي تشتكي وصايجي در كويتن بيناتا دي طانك بيتك خود دي فراجي بچي بيتن ريكا خو غوري بچي بيشين ديرتر وي بچي هوا قال ريفابرين كو شولاجي هوا كونتاكت قالك هي كو بيجين اف تشتين هوستا بينا كنترول كرن هن تشانا نبيت هن مازنتر لينهن يعني هكر هبيت جي ريجاي كده من هكر كيم ترجي لين هوا دستك قال جهه هوستا هي باري ريفابريا كو كنترول وا كارا بيتا كرن تمام ما بري فتره كي ما بيواندي قال ريفابريا هاتنو چوني كر ما قلت ام حس كاين يعني ما بيوانديت ما بهيز من قالك چونكو ما قالك يعني شولمي بيك و جريدايا ما حسكر ما قلت الكارجها وقتي تشنفع بو فحصات طرن بلا تينا بيجين بشكلين كرن فحص كرن بلا بو فحصوا
طبعا وافح سكا تايبت يا هي جزوزي فحص كان بله. بزانك اف دي كيلوش جزوزي درد كافتن كا ريجت و ديف ريجت افت مدانا كا فعلا ديف وريجانا انا هكر وصانا بتن تينا غرامه كرن و تينا يعني فعلا غرامه يا سر في تشتي هي وما قالك محاولة كر يعني بونمونا الباجر دولة وك يابان يعني اف دولة يابان امزاني چند بشكفتيها چند دولة كان متطورة بس فترة كي دمكي نقلك دريش برخودا يعني هواي طنبيلي هواي اوادرت كفت دي كلا طنبيلي كارتكرنكا اكسر هبويا وهندك غازات الصام در كتينة مثلا بونمونا غازات ميتين صام در كفتن سي او 2 درد كفتن ان او اكس اف ان او اكس تشليتيتن اف ان او اكس وليتيتن كو فعلا يعني هواي ما جالك بيسكتن ولي هات كو هندك ريجت فا افيد درد كفت افغازات الصام ولي بيتن كو فعلا بيتفيا هندي داخاص كتا هندي كو روجا كي ترخان بكتن سيارة جمارة فردي بيتا ناف سيكدا وروجا كي جمارة زوجي بينا ناف سيكدا امجد بینین هکر فعلا ما پیوندید گری و برای هات نچونید کر ما گوت هکر داخواست کره هنده ام مجبورین بما سلامتی ها کسانه گلک مهمترش هات نچونه طنبیله هکر ولی هات ام بزانید که فعلا ریجا وانسبا گلک زیده کر ولی هات بی تیوی بو ام مجبورم جهت پیوندیدار ام پیوندی الگل بکین و ام محاوله بکین هندک خطوات بین پاویتن يعني اف رجا ونسبة افت اف غازات الصامة در كفتن ام بيتفيا بيتا كيم كرن بجا الحمد لله ما بيونديت هين وام روج بروجي ام محاولت كين هر جهه كي علاقتك يوم بيوندي دار بتن قل جنجهي ام محاولت كين بيونديت خوب هستر بخين ومحاولت كين هر آرشه که هبتن ابریکا و بیت چهار سر کردن دیتا چهار سر کردن مامستا ات وقت که دا از باری ما بری ویگاوی و بلکو ویگاوی شیل گلک باجر کایان ام بجیم باجرن دهو که کسر بدهو که بچه قضا نحیا یان کومالگه گلیش لیتیتا صوتن صوتنا گلیشی یعنی خو هکر تو هیواری جی بینی چیه سر دهو که سر چیه زهوا براوستی جهه که وقتی گلیش لیتیتا صوتن تو دی بینی دی کل الفلانی راد بیت خطا که چه گری آوسا او دي كيلت وزاني جالك أبيسا أو معلل بر يعني جاني بريبانا چيتن وأكيد أفا بيجين هواي بجشتيجي بيست كد برينو كجهات بوجوتن كو كارجه هنا بو باجر و باجر كن هريما كردستاني ودهو كجي كارجه هنا جليش فيجافي بو چي تيتا سلطان الهندك جها خدي قبل ام بين بر خدي نبشي وكي جشتي روج بروج الحمد لله چارەسەری یا تێتەکردن یعنی ئەگەر ئەم پیچێکی بزڕین بەری چەند ساڵەکە مە مشکلە گلێشی گەلک مشکلەکە مازم بوو یعنی مە نازانین گلێشی ئەم چ لێ بکەین یعنی کە چماڵانە بوو تەنێکت وەساوت نوکە ئەم بێژین هەرێکێ بڤێ شێوەی بوو هەرێکی ئەمە کیسکێ خوب بوو دابەتە ئەویدی قطعەکە فەراغ بوو دابەتە وێری و نێزیکترین جە دا الوێری دا چەند ڕۆژەکە مینە الوێری و دا ئاگری بەردەنێ بس الحمد لله اف كيشا يا هاتيا چارە سەر كرن ما بنسبت گلێشی ما سي آريشە هەبوون کۆمکردنا گلێشی و برنا گلێشی و چارەسەرییا وی گلێشی هەندێکە کۆمکردنا گلێشی هاتە چارە سەر كرن و برنا گلێشیشی هاتە چارە سەر كرن بۆ دەڤەرێکی کو ئەمزانی کارگەهێک یا هاتیە دانان کل الدەڤەرە کاشێ ئەو کارگە ڕۆژانە يبدهوك قزا ونحيا وهمي نخير نبجا على اساس انيت الاميديه جي كارجه كده دانن يسرشور وقتی مروفت چیت مروفت بینید کالکیری تیتا سلطان تایبس پیده هر دی بینی دی که لگاجه راد بید اكيد يعني اوراق همي جهه داخليه يعني ام بيجين كو خلق ما نجهشتيا وي توعيه وي ثقافه وي روشنبيليه وبزانه اف كارتيكرنا جليش سلطان جليشي چند کارتیکرنه الهوایتیتن یعنی مفروض خلق ما بزانتن کارتیکرنه که اکثر یا هی گلک یعنی مواد السام يتناف ده هين تينا صوتن مخابن و يعني مفروض اف ديمنا نئنا دوباره كرن ام بيجين يعني اف مسألة قليشي
بس مدفيتن إشارتي بيدم الحمد لله جاش ديوي أستي نوكا حتى فرزا جليشي جي جلك كيشاكا جلك مازن بو بس أوجي ياتيتا چارة سر كرن ليك فافارتنا بلا نوكا ياتيتا فرز كرن يا مثلا شيشة رخكي فلان تشترخكي خارن وأبيدي بس بقاف مدفيت إشارات الفيريش بدم مخابن يعني الإحصائيات بما وصل ديار بمكو 68 الصدي إيش في جليشي همي خارنا 68 الصدي يلباجر دهوكي يعني مخابن فاجي أز بيجن يعني دولات جدرفة نكبارا بتر أو بيجن ممكنة حتى ده الصدي بشت عادية 15 صدي بچت عادیه گلک نسبه ریجاوی هکر بلند ببتن چنا بتش 40 صدي در باز بد هکود گهت ریجاوی 40 صدي مراجعه بید ویتن بزانتن بو چی ولیتیتن افگلیش همی بارا پترش خارنه چه بتن الدف ملدهو که 68 صدي مخابن و از بیجم خارنه و دواقع ایرانا جیدا يعني دواقع ایرانا جیدا ما محاوله کردیم ما گود بلکی کم ببتن بتوعيه خلقي كيمتر مثلا صادي أبيدي بكتن بس بمخابن وام بيجيب شو اسمه مثلا أجري يعني فعلا كشكا جلك وماصنة كشك جلك يعني يا ماصن بو متشيد بتن أم نزاني طبعا بو بيناري تجادا بتر يا ديار بتن جلك جرا آگر تیتا هل کردن احتمالا نب إرادة إنسانية نب تدخل إنسانية مثلا بريسيك بتن عردكي بدتن يان مثلا شرطكي كهربائي بتن أفنا تدخل إنسانية يان متعمد وكريك وآگر بتن حتى بيشين هاوين وجرماتيا ومادات نافقدات بيتن أم بيشين آگري فايدات كده أكيد دول إهتها بس با جلك جارا ديف يعني أو داتاي برد الستمة والبيوانديامل قال ريفابريا دارستان وباوان الدهوكي بما وصل ديار كيركو فعلا يعني بارابتر أو كو خلقك يعني آجري بردته بجا شو متعمد بتن يا متعمد نبتن يعني خلاص كرم بتن ويجليش خلاص كرم هزراوية بدي خلاص بجا يعني مثلا بجا بس أو هزرا هندينا كتن احتمال أو آجري بردته ويجليشي شد بتن أفزافية مهمي آجر ببربته بشتين دي شو ام ديشن يعني في اوغري مفروض افتي منا دوباره زوجة ما مستوى من امدهين سر توريدوي او جي آفا مال باجر دهو که کو صدا هیو پروژه آوا جنبرک هاتی کو فکر بو ما ام بجیم بو و خارنه او صدا مثل تارادکی ما چند شيء كنترول آوا کن کو جینگه کا پاکش مهبیتن و ام جینگه خوب و آوا جستخبر بکی خودی آف ام بجین يعني آف تشتكي جلك جرنجة جيانا متا هكر آف احتمال هكر روجك آف دف مقاطعت بتن امصاني يعني كسك نشيتن يعني بي آف بجيتن آوا بخارنه بتن يعني آوا وكيدي بتن بوكارت ميت بتفيت روجانا طبعا ما وك ريفابري اوجنجه ما كارك تايبت هي حتى كارما تايبت ما يعني كارما بترترش كارت ابي ريفابري اوجنجه هوليري بتن يعني سليمانيه بتن بو چوا از بو بینری خود یار کم ما روزانه ما فحصت آویت هن ام اوی آویتینین اش هر دوره که هبتن دوره مثلا چدهو کی بتن زاخوی بتن آکری بتن و بالاخص اف آواره و اف خلق اویش هاتینا ناوا کمپادا چونکو گلک شویل اف آریشه بو ما پیداد بتن روزانه ام نمونت خو ام سمپلت خویت آویتینین دین ندفقل ریوبری و ما مختبر تایبت يتعين ام في مختبري ام في فحصات كاين فحص سر اوي ما مثلا كيميكال يا هاي لابراتوري ما فيزيكال يا هاي ما بيولوجيكال يا هاي اوا همي اوا فحصا ام سيرفي اوي تذكرن مثلا ام برخوديني كهر دبركي هر اوكا بيز بتن بيوندي الجل دايره اويت كاين ام بيجن اف دبره اووي او بيسا غير وخارنين ايتم يان كيميائيا يا بيسا يان بيولوجيا يا بيسا طبعا بيولوجي جل خراب ترى ام بيجين چونكو احتمال كيميائيا هند جلك تاثيراوي جلك نبتن بس بيولوجي جلك دي تاثيراوي هبتن مثلا بكتيريا و افتشتوصايا و ايشاد پیدا کتن وجما پلانك هي روزانه ما
اف فحوصات سر آوی ام کن حتی بو خلق که دیشی مثلا ایک دیتن کارگاه که دیوکتن یان دی مالا خدا دی بیشتن مدوید بزانم اف آوه اسفت خوم که اف آوه پاکش آن نه مبلغ که رمزی کم ام وردگرین هکر بیشتن الدر وی دایره ما یا ریو بریام بفحصی بکتن مبلغ خیالی دیتا وردگرن چون که اف ماده دیتا استعمال کردن و اجهزه افت ام کارتینین اكيد يعني مبالغ خيالي يعني دي ايتا كاركي ابيدي كرن بس لاي ما مبلغ رمزيه هر كسا كي فيتن تشيتن بيتا ريفا بريوما دي سامبل خويا اوفينتن ام دبو فحص كين دي بيشين حتى اوفا تانكيا اوفا تيت بتن تانكيا دي بيجني اف اوفا بكير هنديتي تو فخوي انا يعني بونمونه بجمع روجانه افتشتي هي وهم بينين يعني بالاخص طيبات الكامبو ما افعال الشبيدات بتن زور جان ما صندي في بيوندي ورگين فكرنا بتمام يا برنامج الو ایفار باش سرچه با سیدای بارزاجی باش باشتر زور سپاس این چوانم سرچاو من سیدا فرمو سیدا اولا من پیچک و پسیاری سیدای هی سرچاو من فرمو هر چند در بحث صوتونه که طبعا هر قضا که آن نوحیه که فنبیلم به حریقه لی چاشر فیلم است بله دیوگی را بدنی وکو گوره این بینی تلفن که فنبیل حریقه کنو مادهی بله اره باشه بچه این دوری تسقیفی و ناگن الگنده و تبلیغ مختار بکن گنده بکن هکه هر یک دست هرجکی و زیب چنتونه ما چهترینه که فنبیل حریقه چنگه ایتا چهادو و جوب جورا جب سوجتن ادگل داشته همین عالم با عبرت حسیدینو بله اره یک یادوشی سیدای بودی 68 سال زور دو که گریش دو که زوبه بله فهكا يعني عشان بيجم روجة ضوابط وروجة موليد وروجة توزي نطبين الصدية شوفوا كاس ادينا شوف ان امور تكونوش ونعميش كامو ديتا قطو بيجم آمان سفرینه بله زور سپاس بود اما استاد بارنا کم بسیار ایکی بجناب تفکری دای بیتن او کو بحثین دید کتن بشتن هکر آگر بر بیت جه کی حدا طورم بلا بيجين آگر فهم راندنی چی بلا خلق گوندی وی دفری بچن فهمین لی تشتكي وصحيك وهندك روجا فرقي بيتن هندك روجا ليت بيت افاجي ريجي بيت ما وصلت شنكو وقت ما قلتي 68 الصادي او 68 الصادي سر همي خلقيت بيت افروكا فيت اخي تازيك يان شاهيه كبيت صباحي تاخ كده يعني هذا تشتكي قشتيه نكو الا روجه تازيان الا روجه امجين تشتي هوصايه مازن هي ما مستعمدي في تواردي هين سر ام بيجين اخي عردي بیتن گلک اشموی هزرین ها کن کو نهاو آخه دا جینگه بیتن بیتا پاراستن یان دی چاوازانی کو اف آخه کا پاقش و جینگه کا ساخلن دیج وی آخه پیدا بیتن هوا چه کارک کریه سبارت هندی کو اف آخه یا پاراستی بیتن مادید کیمیایی یا پاراستی بیتن گلک تشتا کو کارتی کرنا خول سر جینگه و جیانا مروفا بکن بس تبینیه بس مدبیتن بو کاک سلامی دیار بکم هر مسألة بكيشة آجرين ما طبعا هندا بينقاف يتهافتين كوان بيشين فعلا في آجري كنترول بكين هر چند از بیشم احتمال گلک یا بزحمت راسته مثلا حتی سیارت حریقی بچنه وی جهی یان گلک جارانا گهنه وی جهی بری که هکر کاک سلام احتمال يعني تاریخ بزورینه بری چند ساله که هکر اردکی آگر بر بایه گندکی داخل گندکی از بار نکم ایک ما بات وی مالی و همی پیک و دا چن بشکداری کن و همی پیک و دا برفی آگری و چن هر ایک بمره ایک مثلا بقماشکی ایک آخی ایک عربانه دا برفی آگری و چن همی داوی آگری و مرینن بس مخابم و از بیشم يعني دفمنو که یا ولی هاتی یا خلقه که ما افتوعیه بو چنه بو یا دی اگر ایتا هل کرن الجهه کی دی بیشت اوه کاری منه یان من چه علاقت بیونینه یان اوه تابع حریقه یان تابع ریوبریا دارستان و پاوانه یان ریوبریا جنگهیه يعني مخابم و ام محتاج هندنا ام خلق خود توعیه بکن و ما پلانکه هی الحمد لله ما ان شاء الله ما بره ام هندک اندازیاری چاندنی کو سر ریوبریا ارشادی بتن کو خلقه کی ما يعني بتر اویدی بتر توعیه بو خلقه کی چه بکتن دی چواشتن کنترولا وی آگری بکتن بری چند روزه که بس مدفت اشاره کردم به اویدیه کو اندام پارلمانی دکتر فارس بریفکانی کو اوجی سروک لجنه تندرستی و جنگهی البرلمان العراقي
طلب کرد داخوازه کشمکر گوت هوا وک ریوبریا جنگه هوا چه داخوازی هیا ام بشین هاریکاریا هوا بکن بریکا حکومت ما مالبندی و او مرکزی و ماجی اینیت ان شاء الله ای کشوا اویا ما ملبره ام طلب داخوازه کی جبکن کو هلیکوپتر کی بوما ترخان بکتن اف کشت آگیری تتا هل کردن و سر چی آیا و عردا اف کشت چونکو سالانه اف بتر یلیتن اف زیانه بجامع اف طلبه داخواست کری انشالله مگر بشین یعنی بوما اف تشتبیت جیبه جی کرن ام دشین سالتیت کنترول که باش سروی آگیری دید ما وصدی که کارو جیور گین دیوه کرنه و تمامیا بسیاره که کاروش ایوار باش الو ایوار باش الو ایوار باش کاکی من الو ایوار باش الو خیرات نام ایوان داد جنگ زور سپاس فرمو سیدا من دوب بسیاری تنیایی که او حتانو که او قصالت معذر نام باجه ریدان بله و او سبب ایگن سبب رئیسیم پیس کرنا آواجی زدی بود چه حتانو که دایره جنگه چه چاره سری چه حلول بونه داناینه و چه دیفچونه بوی بابتی ناگدم بله بسیار دویجی او بسر چافدیری کرنا کوالیتی آوه بو آوا دوروبری دو که راستی چافدیری کنش دایره جنگه و گلک ها که ما بو نمونه مثلا دیبیشم بو گنده مبخو اول میزی که 2 سال حتانو که کس نهاتی از حکته کوالیتی های فحص کردم که عجب آوای تیدن کرنایتن تو بحثی کیش گوندی شوانا هست هکو کلورشی زیده کن اما کمیاتت عشوایی زیده کردم بله تو بحثی کیش گوندی تو بجی اوه 2 ساله کسک نهاتیه سردانی بکتن گوندی کانیا باسکا کانیا باسکا ممنونی جنابه تمت بیتن گله که نشوه کی ده بن کو گازن ده بیتن ما مستا ام دی بسیار کاروشی بحث کن کو بجیتن بحث قسطره ام بیدهو کت کتن بیشتن اوه چند بوینه اگر کو آوا جیرزوی پیز ببیتن چون کو دمینیتن و مینیتن بلکو وقتا که تیتا خالی کرن لی هر ام بجین او پیساتی او آوا هر چی تا خاره مصیری ویجی دیکی و بید دی ام بجین تیک هل کرن بیتن گل آوا جیرزوی دی چوا اوه هیتا کنترول خودی احتمال اف بابتا بارابتر یه گریدای پریوبری دیوه یعنی تایبت مثلا ما ریوبریا هی آوا جیرزویا بتر یا پیوندی دیال گلوا هرچند یعنی ما بس کار پیک وگریدا یعنی کار اکید پیک وگریدا یعنی بری چند روز که ما دهی پیر ما شبه کنفرانس چی کرد ما داخل و همیا کرد افری و برید افت پیوندی دار الکلمه ما هندک اف آریشت میت روزانه ام یعنی باجر ما دهو که ام زانین اف آریشه یا مهمیه ما افتشته یعنی ما عرض کردی و ما دیف حلوله بزانی کاچاره سری بودجه ما افتشته ایش عرض کردی بس از بر خودم مثلا بس بنمونه یعنی هنده تشتیت هین خلق ما یعنی مخابن و يعني أو تجهشتنينا أو توعيانينا مثلا الدفارة شارية دفارة شارية برابطر إيش السرطاني يعني كانسر الفيريجالك مشانا برابطر إيش السرطاني إيش تبيس الباجري أبي الشاريات مشانا سبب شيء ما ديفتشونا كير دركاس سبب أفيا دقيتن بيرك بخو كولتن نيزيكي قسطالية بيرك نيزيكي قسطالية أو أفا بيساتيات مين تتقسطالية دا تشلي إتن ولتيتن تصرف تيتات كير نيزيكي وي بيرلتيتن اف کابرای خلق می شاریا دوی آویده بکار اینت بو وخارنه و مواد سام و مواد کیمیایی چونت نافدا یت ولی هاتی به مرور زمان سالک 2 سال اف آوی بکار اینا یه ولی هاتی کو ایشا پیسی پیدا بوی یعنی اف ام بیجن هندک رین مای تایبت میتین دی بیجن مثلا بیرک الفلان اردی بیتا کولان دی بیجن هندک محددات ان رین مای تین ناچه بتن نیزیکی دویتن هنده متراژ شارعی دیر بت هنده متراژ کارگاه ها دیر بتن هنده متراژ اشبیرک ها دیر بتن هنده مترا مثلا جهه که پیس دیر بتن بس خلقی می فیر بوی هنده دی چتن بخو واسطه کی یا فلان و بیوان نابر خودت هنده که کارتی کرناوی یا مستقبل دی چند بتن دل اردکی بیرکی کولتن با او از بخو مفایجی ورگرم باش با خلقه کی دی
اف بیرا آوی جتتا کار اینان تو نا بیا سبب هندێک و فعلا چەند نەخۆشی لێ پەیدا ببتن یعنی فعلا دەستخۆشی لێ بکەین ئەڤەژی یعنی بابەتێکی گەلێکی گرنگە و مەینێت ئینشاءالله دڵگەل ڕێڤەبەریە ئاوا ژێرزەڤیا ئینشاءالله vê peywendiyê قوتتر لێ بکەین و بشێن یعنی چارەسەریە vî بابەتی بەحسێ چاودێریە ئەم بژین کوواڵەتی ئاوا دەردورێن باشێرەکە تایبەت گوندە بەحسێ گوندی کانیا باز کات بیشتن ئەڤە 2 ساڵە هیچ کەس ولاەنێک نەهاتیە وێرێک و پشکنینێکی بوو vê avê بکات بزانێت کادێ چەندە بگێر بە خواردنەهێتن تمام ئەس دەستخۆشی لێت کەم و ئەس هەستکەم بەرنامێوەدا ئەس vê پەیوەمێت گەهینمە هەر بینەرێکی هێژا هەر کەسێکی چ گوندێکی بتن بزانتن ئاوا ڤەخواردنێ نزانتن یا پیسە ئەن یا پاقژە بلا بێت پەیوەندی لەگەلمە بکەتن بۆچی ئەم ناچینە دەفاڵۆ ڕێڤەبەریە توزانی سەیدا بنسبەت ما هەندێک ئاریشەیت هەین ئەف سنوورێت ڕێڤەبەریە ژینگەها دهۆکێ تێتای گرتن خۆت و حسێب کە ئشکەلەکێ دەست پێت کەتن و هەتا برەیم خەلیل يعني جلك دفركا جلك برفرها وأمشي نريفبريا قشتينا كتبيشي ما هندك ريفبري ما يتايبتها بتن الهندك جهاتا أم بشين كاري خوب كان ما بونمونا مثلا أكري ما مهندسك ما تنسيب كري الويري بس مهندسك أي تنسيبه شو اللي ما الأكري تكتم هندي دفرما جلك يا برفرها و ریوبری آمجی یعنی ام 6 هفته فرماندل ویری کارت کن یعنی گله یا برفره وجاز حس کم یعنی خلال وی برنامه دا هر برادرک هر گونده کی هبتن هکر بزانتن آوا و خارنی که آیا یا پیس هم پاقشه بس بلا پیوندی الگلمه بکتن و جمارا تلفونا میشی از حس کم دان سر شاشه بلا پیوندی بکتن اد جماعت فریق مویری بلا بین نمونه سمپلت آوی بینن و ام دفع حس کن و ام ممنونی زور جان ما مستمدهینه و سر ام بجین پاقجیا آخی گلک جارا تیتا گوتن یعنی از دی بسیاری هر یا گوا دیالی از پتر رون کرنه که بدم جنابیتر بیرک دهیتا کولان بو در اینانا نفته یان هر تشتکی کولاکا چند مترا چو چند کیلومتره که کازیلتره گیم تره حتا دیمای گیر نهات ویره یان دید گیم گاز حال ویره جارکا دی در کفته و هیچ جهک نهات دانن که او گازه داخلی وی آوه نبید گهیتا خلکی یان مشروعه که او صاده هیتا چه کرن الجهه که دی پروژه که هیتا چه کرن چند چاودێری هەندێک تێتەکردن کوت ناوەوی پرۆژەیدا دەمانوی پرۆژەی چێت کەین کابزانین دێ دیماوی پرۆژەی گەیتە کیری وەکی کومە گوتی ئەف جێ پیساتی دلکیری دانی نێزیکی چییە نێزیکی چینە هەکار هەڵۆ دیمای جە نەکرد ئەز احتیاطی خۆ چلیکەم حتا چەند چاودێری هەندێک تێتەکردن وەختی ئەس پرۆژەیەکی وڵسای مەزەنە لڤێری چێکەم چەند چاودێریەوەی چەند تێتەکردن ئەو گیانەوەری لێری حەسکی خۆ بلا کێز و گرم بن چند چاودێریەوەتی دەکردن و ئەوە بمینن نەمرن هەکەر فێری ژینە بیت بلا جایکردی بەس ژیانیا بەردەوام بیت الفيدي مدفيت إشاراتي بدمي بري فتركي ما سيبير كولابون بو أفخارنيكو استفادش آوي بكين باشتهادنا كولانو ما ديفچونك كر ريجانة تراتي دركت جلك يازيده بتسبب هندي كف شد بيسو سرطان اللي بيدا بتن ام نچار بون ما او هر سيبير ما قبات كر وما نهي كس اوي اوي استعمال بكت بكار بينتن وجا اف بيرت وسط طبعا كا بو السرد سرانسر بارزگاه دو كي عدد بيرا يجهشت 3500 بيرا افاجي طبعا كارثه بل شعر دانينا كنتو بشي استفاده كا گشتي بتن مصلحه عامه بتن بلا بير بين كولان بس شنا بتن اس مزرعه كا هي اراب بوي مزرعه از بيرك بكولان شنا بتن افاد خطورات او افا ما يبن عرض و از ولی کم ده او حشک کم مفروضه يعني خلقي ما رن مايت ما كارن مايت ريفبريا اواجر زويا كاتشيا بيتويا ديفورن ما بچتن بو مساله اخر سيداي بلبل نسبت ما يعني ما راستي ام جلك محتاج هندنا جوتيار ما جلك توعيه كباش هبتن يعني بو نمونه ام دين جوتيار دائما وقت تيتن زراعتي تكتن کشتوکالی که کتن دی بارا پتر چاویل چه چاویل هندی کو برهم بیتر بله چه وکابت بس برهم بیت بونمونه ام دی بیشین دی رابط جوتیاری ما دی خیارات چینتن وقتی خیارات چینتن دی بر خودت هندک ایش دلی پیدا بتن یا اما ایشا مثلا فطریه
یا اما ویروسیه یا اما حشریه هر ایشکا هبتن دی برخودتی سر خیارا یا سر بری برهم درکوتن بلگه خیارا دی دیار کتن شارازان هبت مثلا جوتیار بیابید بله دی چه کتن دی چه مکتبکا زراعی یا گشتو کالی دی بشته من ایشک یا بوم پیدا بوی دی رابط مبیده کی داده گلک جرا ام بیش مخابم و مفروضه یعنی اف کنترل مهبتن وقتی جوتیاری ما چته مکتبکا دف اندازیاره که چاندنه و طلبا مبیده کی جد کتن به تیوی مبیده کی بدته چونکه هر مبیده کی سر قلقاوی نویسی فترة الامان پیتویه دی وارن ما بچتن نبر خودت بشتی بلای پارکی چند اویدی بد ترکیزاوی چند داری جاوی چند قوت بتن بس مدویتن یعنی قضاء سروا حشراتا بکتن یا سروی ویروسی بکتن جاویل هندینه بتن که آخ چند ایتا پیس کرن جاویل هندینه بتن اف درمانه اف مبیده چند دیکارتی کرنه الوی آخی کتن وقتی ام دی بیجین اف مبیده طبعا اف فترة الامانه اف تشتکی گلک مهمه پیتویه همی کس بر خودت جوتیاری مودی چد بر خودت فترة الامان سی هیبن افا سی هیوا اف خیاره ام تخوین چد بتن اف خیاره اصلا يملوثة او مبيده سي هيف ينبسي از دخوم تدخوي هشتا تأثيراوي كارتي كرناوي آماي مفروض افتشتا بتا بكار اینان برهمه که وصا بتن پشتی سه هیو او برهمی بدتن نا چه بتن مثلا سر زرزواتی اوه بتا بكار اینان ام دی چن طماطی کن کرفسی دین و خیاری و کلندی و فلان و حتی دمایی که پیتویه او فترة الامانه مثلا بارابطه سر داروباریه چونکو داروبار برهمی و گلک دریشت بتن وجا ام بیشین وقتی تیتن اوی مبیدی بکارتینتن دی چتت ناف آخیدا مواد کیمیایی نه مواد سامن اوه دیتن بارانک دیتن اوه دیتن تأثیر لیکتن دی چتت ناف آویدا دی چتت ناف اف اردت ام کارتینین مثلا بو تشتکی باش دی تأثیر آوی مینتت ناف آخیدا مفروض اف آخه هر دم ام محاوله بکن هندیش ما بیتن مبیت نه ایتا بکار اینان باشه طبعا گلک ریکی درکتین که ام بیشین کلچره کان نیا درکتی تکنولوژیا نیا درکتین که ام محاوله بکن نکه بردوام اف دولتی پیش کفتی و محاوله کن ابدا مبید بکار نه اینتن دی اینتن مسئله جیناتانه دی جینه که زانتن اف جینه دولی کتن که برهمه که باش مقاومه یه مقاومه بو حشراتا بو ویروسی دوی جینی نقل کتن و دی هوجنین مبیدی بکارتینتن جام حس کن یعنی اوش طبعا نتروشه که دروجه داده اویدی کردن بس ام حس کن یعنی افرین مایت ام مثلا چشلای مبدر کفتن یا شلای ریوبریا چاندن بدر کفتن یعنی اف مهندس زراعی ما وقتی مبیده کی دتا جوتیاره کی بلا یعنی با جواب خوب دتا وی زوجت مامسا سبارت چیکرنا پروژین مازن هوا چه هی کومه بری ویگا ویگوتی پروژه دیده دانان دی ناوی پروژه دا جهک هبید کو پیساتی و مالا همیالی کوم ببیتن حتی دیمای 4000 بوته تکرن دیمای او پیساتی دی چلی هید هر ولی نهایت وکی کو ویگا وی جنابه تا بحثی وی کمالگه کری یعنی نیزی آوا و خار نبید نیزی کی ام بجین تشتی دی بیت هر تشتکی کو جیانا مروید سر پری و چیتن هین چند وارن ما ام بجین بکارتین سر و پروژه تمام نسبت مثلا ما وقت پروژه يعني قالك ما بلاني تاين ما نيته ان شاء الله بو باشا روجي قالك تشرب كاين مثلا وقت بروجه مثلا ام بينين اف قسطله مالي بله هر چند مثلا فتره روجانه احتمال وقت احصائي نزيكي سي خطا 40 طنبله افت مازن يعني بن في بيساتيه طاونا كيري اوجه بسياريه فت ما دورك دستيشان كر ما قلت فيري باشترين دورة پاونا ويري قلت فيديه بو برنا فيديه برخوداني اف آوه تأثير الآوه صدامي سلت كتن او آف هكوتو روجه كي دو روجه سي روجه هيوه كي دو هيوه باران ديتن يعني دولي ايتن طبعا ناتشي بتن اف آوه بچتن اف آوه صدامي سل چونك آوه صدامي سل تيتا بكارينان بو وخارني حتى کارگاه ما اویدی الکاشه او گلیشی او اولویره او اف خود چه صدامی سل کارگاه گلیش الکاشه چند دادیره بس خود چه صدامی سل وجا ام محاولت کن ام هندک بر خود این هندک ریکا چاره سری وی بابتی بده کرن ما برای انشالله
ام الفيديه هكر جهكي ام ترخان بكين جهكي وصابتن كو او اف چلي بيتن ادبيشني يكا معالجه چاره سركرني يعني وحده المعالجه ام دانين مثلا بين مستثمرك بيتن يعني هر كسك شيتن فيشولي بكتن ام عردك دبو ايتا دست ترخان كرن اوي بيساتيه دي هفته ويجي دی چلی کتن دی وی پیساتیه دی رابطن علاج کتن دی چلی کتن دی آوی دی شکت دی سحب کت و دی پاکش کتن پاسه هندک پروسیسات دی بیشن دی ولی ایتن او آف دی درکوتن کبکیر چاندنی بیتن او منطقه الویری هاو جنین هما دیوی آوی خرک استعمال کتن بو چاندنا مثلا چی گرم بتن چی داروبار بتن او آفخر دیتا بکار اینان بو چان یادیشی تو چی بیتا بکار اینان وک سماد دیتا کار اینان سماده که حتی بیتن پار من دیتن هندک جهن هرما کردستانه او تانکر اوی پیساتی تاتا کرین بکوژم 25000 یعنی گوتی افا کو کیمیایا ات ناوا بجین کارن خوین جوتیاری گرچه بجین هر تشتکی جوتیاری گوتی به قوتت بیت اكيد ولی یعنی بو نمونه باجرك الالمانيایی هی بجنی باجرك سروشتی و نینه كهرباشتی آمه همي طبيعيه سروشتيه وزراعتي واتش جامو بيدا بكارناين همي سروشتيه ابدا هما زراعتي چاوه طبعا برهمكي باجي درد كفتن اف بيساتيو درد كفتن همي تكنا سماد او سماد كيميائي نشتي ام كارتينين ان بي كي افي سمادي چونك اوجي كارتي كرنا خود در الارضي پیدات كتن اف باجره هكر ام بين برخود الانترنت هكر بيناريت ما ليبدن كو اف باجره دي برخودت حياتك گلک حیاتک خوشه ساخلمیا نافدا اشنینت ناف وی باجری دا هوایی که پاکجه یعنی چه همی تشت طبیعیه ابدا تشتک صناعی بکار ناینن وجا او پیساتی درکویجی اتکن ساماد و بخو استفاده که باش اتکن زور شد هم سمدیوی پیوندی ورگین دیمایک پیوندی دی وگر نوید تمامیه کاکست قیفار باش بريك هبار باش باشتر سرچاوید من فرمو برا جوكي خيرات نوم زور سپاس بعثي زراعتي كر ما كان تشارك هذه بديجنا كما جاب هذه بالي كلامك من مفهوم وارو بيرور زراعت كير شريكون استيتك معروف بالي يعني شريكون استيت زراركو هرو ما ظلم دو هنجي مع بقينو حكمة مدير ناحية بردراشي لجنة زراعيين ما عندك الزراعة كده تحكيرات نويري كشف وتشديد نفلوا حد زرع طرف الشريك والنفسي يعني عندي متنشون او چه ضرر بو کاک صدقی بله ضرر چه نوعی ضرری بو چه جوری ضرری بو گهاندی هوا جوتیارا ما برنج ايرور ما برنج كده هو ما حشكر بله هشكر برنج هشكر برنج ما كومل يروح حشكر كومل بله معتمد الورد عندي مطلقوا نقول حتى نقول خريدة هنا بله وشو ضربوت بوش شنو بيطلع صورة بوست المكرة ما قلت هكا هين كان فيش وقت من ما تقول حتى هكا فيش وقت ونادوا ما زي واحد يقول كذا حرضوا عندنا ما حرنا يعني ولا حوصل ما حشكنا كر يعني دخلت شو خوبه ما حشكنا كر وقتي قول لي ذاك او نوع غوزك برضه نوع غوز هنجي ما قلت نوع غوز ما بيسرو جيت بوي هيبكم برنج خدي باش برنج ما قول كابتن او لا حشلبو كبس بلا دوباره كده استيق تروحين انا ويري بل ما عندي تروحين انا ويري ما تروحين انا ويري كنت ويا هند زلرماندن حتى هو ضرب شام شوين شد معاه بالروي بشكل ممنونی تما مامستا صدقی زور سپاس بجنابیتا مامستا کمپانی ریک لیگرتیا کو برنج نیتا چاندنیان هکا بیتا چاندن جی آف لیگرتیا کمپانی نفتی ایل بردارشی مامستا صدقی ود بجیدن بیشتن بار دمو ما برنج چیکری ولی هات کو ها هی وکیان کمتر شی وکی اف برنج ده هیتا دورین ده هیتا برهن گلیاوی چه گو حدادی مایی بیشتن اوی کمپانی جوره که غازه بردا او غازه بو اگر کو گلیا گنمی مال حد خوزیده تر لنهات او خراب بو مهم یعنی برنج نهات بر بیشتن اندازیار او لج نهات نچکرن همیا دید کو بله اگر وی غازه اف برنجه
کفتت بی حالی ده اگر نه آف هبو بله اف غازه ما مستا هوا چه آگهداری سرتشتی و صحنک و کمپانی نفته کارکی حوصات کن هکر آف جی گرد مگود آف جی گرد او جی رگک چوی بس وقتی گشت بری تو غازه که برده بو برنجی صبای غازه که برده بو مریش که دزبایی که برده بو پروژه که ماسیا و حتی دیمایی یعنی افا چه کارتی ده بله ام حس که تو بو بینر تیجا از دیار بکم کاک بلبل نسبت مثلا خلکی ما احتمال گلک جارا آریشه پیدا بتن بس نزانتن گازنده خوب گهین تکیره مثلا بو نمونه از نمونه که بجم از بس دستیشان ناکم مجموعه که شقا کمپانیک شقایت آوا کرین الدهوکه داخلی دهوکه باشه ما فتره که دریش وحده معالجه دانک و او آوا پیز در کفتون بیتا علاج کرن بله بیتوی اف آوا بیتا علاج کرن فتره که دریش اف وحده علاجه آوا دانای یا متروکه یا شلناکت کاری خوناکتن یا ولهاتی اف آوه یا پیس بوی یا کم بوی یا پیساتی و بهن و کولانت خلکی داری یا ولهاتی بهن یا ولی کری کو خلق نشیا هما يعني معيشات الويلي قالك بزحمت كتي نظاني بيوندي القال كيش ريفابريه بكتن دابوفي تشارا سر بكتن اذا يا جريدا بريفابريا ما با هكر هاد با خلق ما نظانيه حتى يعني ما لجناكا كشفي يا بريا سر و چوا ام بحثيان بريكا بروجيك ام بحثيان ما يدبرين ما يندارا كادايب يا بچكا چارا سر كري على اساس يندارا دويجي ددمي كو اف بابتا بيتا چارا سر كرن بو بنسبة صحبتها كاك صدقي احتمال هندك مثلا بابات يجريداي بتب ماذا هندك جي بابات يجريداي بتن موضوعي وي احتمال جريداي بتب بريفابريا تشاندن فا مثلا وقت تشاندن يعني زراعته او بيتفيا مراجعي بكتن كالريفابريا تشاندن زوجا بس بردان غازه كي هذا جريداي بها يا جريدات ماذا بله بجا قالك جارا ام بيجي مثلا يعني حتى مواليدا يعني مدفيتن بو بينارت خود ديار بكم هر کسی که بزانتن مولدت اوید دوروبرت مالتا وقتی کار خود کتن و دیکیلا و نه طبیعیه نه سروشتیه يعني يا ولكيريكو خلق منطقي اس اجا خوش بينتن افا جريدات ما بلا بيتن بلا شكايتك بكات يوم بلا طلبك داخاز بكتن اف مولدا فلان دفري يكار خود درسنا كتن ديكلكا جرك يا نا طبيعي درت كفت يعني سيارات طنبيله مش بيرك الاشاره بدمه مثلا طنبيلك بصانتن فعلا تبيدات اشاره داي هكر اف طنبيل ديكلكا نا طبيعي درت كفتن بلا بس رقمي بوما بنفستن وبلا بيت شكايتي بنت دفمه ما يتهن رين ما يتهن ام دي شين يعني ابدي كان عقوبك باش دينه ام حسناكن يعني بري فتره كي از بري يعني كار بدست خوب بكم من اتشما ويديل غريباسي مهزر كل كو بس سواركا بيشيا يا تراشينتن اسوني زيك بن بر خودم سواركا ودي كلكا وصا بردت اف چنابت افتم بلا بيتو بچتن مفروضه بتراوستاندن و عقوبه كرن بجايان مولده بتيان طنبيل بتن يان حتى کارگه بتن هر کارگه ها ام بزانین کارتی کرنیل خلکی کی بکتن چه غازکا سام در کفتن یا آوکا پیز در کفتن یا پاشمای در کفتن شوی کارگه بس بلا بید گازنده که بلا بید بیشتم فلان کارگه ام دیف چونت خو کینو ام ناهلین و ام ابدا ویتش تبینا ما مستعزدی ماهیک بسیار الجنابه تکن چوا ام دی خلکی فیری روشنبیریتا پاکش راگرتن و پاک راگرتن ها جنگه کین مامۆستای ئاینی دێشێتن وەکات یانژی ڕاگەهاندن دێشێت وەکات مامۆستای پەروەردە دێشێت وەکات یانژی ئەڤە هێن ڕێڤەبەرینە و هەمیل سەر ملێن هەوا وێتن هین وە بکات چنکو هەندێک دیمانت کەڤنە پێش چاوێت مرۆڤی تو دەبینی کابراکە کارێ خۆی کری گەلێ شێخ و هەمیل هێرا لوێرێ کابراکێ کوێ سەیرانەکێ کوێ گەشتەکێ گەڕیانەکێ زەوقێ خۆ ڕۆژە خۆ بوراندی هەمی بەرمایکێت خۆیت هێلای نەلوێرێ یانژی سزا دیوکتن کو ام السزای پاش بچین چنگو دیمه سزا دانب 100,000 هکر من جه گشت خو یعنی بجین جه کلو پلو فرودنی دی افا ما راگریتون و دی ما روشن بیر کتن یان جه اوین مگوتین یان جه هین افا ارگه سر ملین هوا بتنی خودی کاک بلبل از بیشم افا ما بتنی و ما پیچنا بتن یعنی وکری و بریا جنگه ام ارکس سرما ام بو خلکه کی دیار بکن ام دی بو خلکه کی پریگا دزگاه راگهاندنی بتن یان وکی دی بتن هر مثلا چالاکی یک بتن ام بو خلکه کی دیار بکن یعنی مخابم و مثلا روژا جنگاه جیهانه ام کل 5-6 بو
ام چون ما دورك دست نشان كر كل كانال هواج حاضر بول الاويديه ما دست نشان كر الريكا باجلور كو تشتبي سري با يعني برينج بدروجا پارێزگای دووکێ توێ ڕابووری گازندەکە کردی یا گوتی ئەف دەڤەرە گەلێکا پیسە پەیوەندیە یالگەل ڕێڤەبەریە باژڕوانیە دووکێ کردی و جەماعەتی چوونە وێرێ و منتەقەیە پاقش کردی ڕۆژە پێنجشەمبێ یان جومعە بوو تشتێکی وسە بوو ئەم یەکشەمبێ چوونە وێرێ دوو ڕۆژە تو چووبە وێرێ دا تو بێژی ئەڤە احتیمالە 2 ساڵە ئەف دەڤەرە نەهاتیە پاقش خەڵک خۆت بێ بەس ڕۆژێکی یان دو ڕۆژە ئەس بچم یان ڕۆژێک یان دو ڕۆژە مەجالیکەتیە تو چووبە وێرێ دا بێژی ئەڤە 2 ساڵ احتیمالە ئەڤە گیری شرکەتیە وێرێ بۆچی ئەف خەلکێمە بۆچی ئەو هەست و ئەو شعور پەیدا نابتن دەف خەلکێمە وەختی ئەس ڤی قەلەمی تاڤمە وێرێ ئەس بۆچی وێ هەستێ ناکەم کی دی ڤی قەلەمی ڕاکەتش ڤی عەردی وقتی از وی تامویری او کارتی کرنه دل عردی که دی پیساتیه کتن جنگه همه ام گلک جرا ادبیشم یعنی هکو خلقه که بیانی چتا هر کسی کشمه چتا دولته که بیانی تو دی چی مثلا سفری که دی چه دولته که وقتی تو تصوری دی حوالته بسیار کن او دولت یا چوابو او ولات چوابو تو دی برخود تو دی بحثی پاکجی که تو دی بحثی شهرستانی وی دولتی که یعنی پاکجی سرکیه ادوی بابتی دا گلک تشک موضوعك گلک خود تو چوت پیساتی گلک دیتن جی تو مجبوری ریکا خول ویری بگوری تو بچی یعنی ولاتی بجه پیدی بوده تا چه تو بیشه ولای هندی پیس بو من ویری هلا بونمونه از 2 سال و نیو تقریبا از الولات مصری بوم يعني مخابن بقى از بيجم هاتشي بيشتم تشما ويلي بيجمن نوا بيتشي ويلي نوا بيتشي ويلي نظام ابد دولته يعني بو بيساتيه يعني فعلا هكود بيجن درجه ايك بويا هر شتي زماني بريكي تشوا ام بيجن ولو يعني ناحيه كي كيفامات هات ام بيجن وقت مقارنه كرن ام بيجن ككردستان في سروبري اوروبا مصري بويا الويلي والحمد لله هند جارا سرما بلند بو وعميد كليه آداب الجامعه وجامعه منصوره هاد بو الكردستاني وقت الزفري تجربه بو طلبه قوتي القاعده طلبه هم يكون كرن طلبه زانكويه قوتي اتشوما كردستاني ياشما في اوروبا بو پاکش کرنه بس ام هیچ محتاجی هندینا ام توعیه که باشتر هر کشمه هست بکتن که وقتی تو الدوره که پیس کی توی مالاخو پیس کی ام محتاجی هندینا قطابیت ما طبعا ما یهی بشکل هو بکا تایبت ما هی هو با هجداریه روزانه مثلا هر اسبوع اجاره که چتا قطابخانه که وک ورکشوپه که بو عرض کتن بو قطابیت ما تجا کو کارتی کرنا جنگه چند دا پیسه ارکه که مهمی آیا پیتویه ام همی لی خوب کین خدا موسا دائما دیمایک و چو هکر جناب ده پیو کا دیمایک که بیب کرتی تو شی کرم کی والله پیو من اویا از حس کم یعنی هر برنامه هوا دا از داخاز خلق کیت کم ام بیجین دور آمه گلک برفرها یعنی کلکی بگره حتی برایم خلی هر کسی که بزانتن مثلا چطور بیلک بتن غازکا پیس یان گزوزی درک بتن یان آوک بتن جهه که آوک آوخارنی بتن بزانتن که اف آوه پاکش و یان نه پاکش یان کارگهک بتن اف کارگه کارتی کرنی سر جیان خلقه کی بکتن یان پانزی خانک بتن یان بونمونه بس مدوید اشارتی بدمه مثلا اف ششنا طنبیلا گلک یوم شبوی او آواتی تاریتن بری 4-5 روزکا ام چون ما او آفیا فحص کری اف آوه کارتی کرنه که گلک مازن الخلقه کی دیکتن بوچی دی اف آوه چتا هشکاروی ولی تیتن کف بو زراعتی تیتا بکار اینان بو زراعتی بیتا کار اینان مواد کیمیایی سامت تیدا ام نچارین احتمال دلجنک ایتا تشکیل کردن سر هر ایکی دی فرض کن که وحده معالجه بیتا دانان او آوا بو ششنا طنبیلا طبعا هر اوجی دت مستفید بن شنا آوی بخو بکرن روزانه اوی آوی دی علاج کن و دی بکار این نوید هر دیسا بو ششنا طنبیلا وجا اوی پیاما منه از حس کم هر کسی که داخازک یا تشتک هبتن ریوبریامت یا حاضر و موجوده و هم دیت خدمت خلقه کی دابین و شکر همی کسات مامستا زور سپاس جناب دکتر میفهم بوی گل مر روشتن گل تجه سرفرازی زور سپاس ولی بینن هجا خوشتی و چند هم گشتن دی موهی که خلق ابروکه برنامه هوای روزانه ایوار آبادینان هیوید که ممشی و بیچک خدمت هوای برز بکن حتی موهینو خلق کادیش وی برنامه جیر چاودیری خدای ما سندام بخاطر